Yetheka mutegeri wa Weru TV na ni wega nontu wa kuona kanya kuthira mbere kurumira ntito cietu inkugwate ugeni kirimetha yetu ya nteto tha mugwanja mbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambiriria bunge ya Senate ni thiete na mbere na kuthikiria na nkinyagia kugamba kirima bitia mathatu maria gavana wa Meru Kawira Mwangaza akuthitangwa na moni bunge ya Meru na monde ntuku ya kairi gavana wa Meru Kawira Mwangaza akethirwa akigwata kanya ga gwitetera ari we wengwa mbere ya Senate na nkinyagia akethirwa gwatitwe mbaruni ya kujimawe Mariani bamwe na MCA Evans Mawira Karia wa Kibiricha Jacob Mwirigi na Okorontwa Frida Naito. And have you produced evidence to show that the county executive actually applied for these numbers and how long it takes? In fact, in the evidence that is I have provided. So, honorable senators, it is the evidence is in volume 1B of the governor's bundle of documents from page 190, page 183 to 184. From page 183 to 194. The documents contained in those pages, what do they show in summary? Very briefly, what do those documents reveal? Okay, let me begin with page 183. It's KM28. It shows a request for personal numbers by the Department of Public Service of the County Executive of Meru, which was done on 11th December, yes, 2023. When was the response received? Council and the honorable members of the Senate, 186, page 186, KM29, it indicates that this response was done or came back on 19th March 2024. So what does that time, how many months are those? Okay, was it within a very short time? Ikaro kiu gigacokera tha inyanya na tukethirwa turi imwe kwa imwe baria bungeni ya Senate koguo kethirwa ukirumira katuthie na mbere na ntito cietu kiri mucemanio wa gisiasa na akarima Kiambete mbere South uria wari senator wa Embu Leni Kivuti na uria wenda gitikia ugavana county ni enu ya Embu na ugite gitumi kiria akirite Mwankatha ino ni kwethirwa ati kwenda kwirwa akuthungira utongoria wa gavana uria arikutha ino niwe Sisiri Mbarire augite kiri thirikari iria ikurukite na iritwe ni watonyere utongoria wa Wambora na nkinyagia gutumatika binge muruntu wawe kiri utongoria ta gavana wa Embu. Uria wari seneta wa kaunti ya Embu Vau Kaverere nowe wendaga giti kia gavana kithurano gia 2017 na gia 2022 niwe Leni Kivuti niugite tha ino ti cia gwika siasa niguo areke gavana uria wikuo niwe Sisiri Mbarire arute wira wake niugite kabinda ga uteti gakinya ni ugacoka kigwanja ri wa ringi kuria aikia kura a kaunti no kumuvakanya nagangirite tikwangirana nae kandi endaga kuthogathoka nigetha mundu ngania ndakauge ni kwana receive moto aina Wambora akiuga ni na tumaga ari mwana kuruta wira twamuimbicha niunge menya ningira ki wera wambi urutwe guko ateti aria engi matongoretwe ni seneta wa riu wa kaunti no niwe Alexander Mondigi makiuragia ateti onthe kugwatanira wirari wao ni undu wa uthii wa na mbere wa kaunti ya Embu. Watu wangu mnataka vita, wale watu tumechagua gavana, MCA na leaders, wacha tuachikilie kwa hii kipindi ya serikali yetu ya Kenya tuweze kupata matunda yetu. Mwito wangu ni tugagatia twendane atia twendane atia tupendane sana, na tukipendana sana uongozi wa kupendana maendeleo ndio itafika hapa.
Agenda ya mheshimiwa governor. Tutuita ma MCAs. We have no fight with the governor. Na gutire bandu bagakinya turibe governor. Ndiwala mekwenda kubanga governor no ribagwa. Mwene mutigwa muthimo aragio borwa kuribwo kwa governor. Tutu bicio ka obisire turutanire wira na governor. Niguo andu makwa makiambere mabote kugia kindu. Guku makiugaga ngwataniro niyo ikareta mirandi ya uthii wa na mbere miena ngurani ya kaunti ya Embu na makiria mbere etherero na mbere iguru. Tuta county government. Tuena deputy speaker kana leadership ya county mheshimiwa Mbaka na mheshimiwa Londe Mariaba. Nithio twabe tukiria ngari ya manje tukira governor nikugena ngari ya manje nigetha kubote kwijwa ithima guku andu amwe no mabote kugia manje. Na ngari ne nyambire ni ukuruta wira ni turari oguo ri irai ndawa na erekerete guka na guku tukithi kwingava na tukiaria nake akiuga kende kaundu tigaru tutamuthurite agitura na tubambeco atandwara mengi ni maragia miario ino mari mwena wa Kiambere kuria kurai na mucemanio wa giuteti mwena ucio wa kurete atongoria onthe a kaunti ya Embu vamwe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kiri mubango wa kuthomithia na nkinyagia gutara ciana gikundi kimwe giti kia thirikari na rietwa Seaford Kenya nikiruthite kambi ya mathomo ni baria ciana citubici 160 kuma igembe cithiritwe ikithomithwa mauntu mwanya mwanya mauntu ma muturire kuringana murekithia wa gikundi kina ugite kanaga kabici niwe gakithirwo gakigwatirirwa taburia kanaga kamwari kethiritwe gakigwatwa njara nikenda gukiriria ntura cietu kinyetheria $1 ya no si basu ya Kenya oba gorunya njo oka ai nyanjo wono ya kandre mioran na igitarira mwana anjire kwithirwa kibigwa ari na inya enunene ne uguno ntoba uchunchangio ko mwiri gwake akaga maurutani ire omba kwithirwa kwina gwati ikiri uturo obwake muno ana baeji barari ba utiganirwa muno batakuona kinyanto bakumarenkera mataro na ikino nto gikundi ya Seaford kibumiretie na kurutana ana nkoroki yegana ari moba aije nikenda bathinambe na kwithirwa bena maitugo emiega mwana mwari na mwana mbweje pamwe na rira tugatiga tukaendelea ku support kana kamwari turire twiba ndaka basi ya tukugwithia mugongo jwa tutwingwa yo turauga tatu ambire program ireka igakinyira mwana boys nikera tumba kumwa mataro jaja jakamutethia maishene jawe kwithirite Egembe Central na Egembe na Meru County at Lanji muno Egembe Central na Egembe North kwina school dropout iko wingi muno na still ikwithiritwo kwina school dropout na ikwithiritwo kwina early pregnancy early marriages na kukethwa kwina thina nyingi muno within the community na ibuo ntuturone ibuo ya turitane muno ana betu bai iye kenda bomba ku change mugongo yetu kana community yetu for future mono mwiye na rare kura na pio na training yonto yi ni training ina maana sana kile change maisha ya mwana mwiye. Kwa hivyo na kango choge nkatho cia mwanya pio kire Seaford Kenya no ntubwa ku organize seminar ya mwana omweje maingi mamara barutanitwe ni makoneni na kurekana na madawa makulethia boys tutasema boys tutaacha miadarati tutaona bangi tutoroke boys tutakataa pombe umoroto urari gotigira mwana mweje ochenjia nikenda mugongo ochenjia ibaritani ukura bobo ya kumwe mwana munini mwanko kamu utheru bwao wengwa mantu ja kithomo mantu ja kwikaria wengwa muturire ne jwawe injire mwe gukuria mugongo jwetu na twina makira na baba inge bao bakathingate mantu ja twabaitana nongo ya ciumi na guthomo te unge butithai tibo ya kwenta gunda meatharate bangi nchovi mbimarwa nibo bwita kureka na kinyo sema kidogo nibo bwita kureka ukara gwita bongo kunda ntogenda wese kulevya kumakira ng'ondu Egembe Central Peter Class Chabari. Munini wa County Commissioner kuma Bore West Kipkoech Rangata ugite thiria iria inene kuonekana maturani ya ciana inini kugia anda cia tene irumania na nchobi cia ibango indege ni watho ni baria aorontentetura ya mutunyi wandini ya kisima montuni megie wagagia kana wagiwa ukaria augite mabicha maborisi matiumba gukandana ndua inumonka ende akarinkinyagie mone mabatere kwithirwa makirutaniria
Mwenzetu naye Kiambati, wale wachache ambao bado wanauza mambo ya pombe na mambo ya bangi, tafadhali tupasheni habari. Sio lazima ukuje mpaka ofisi yangu. Tuko na ofisi hapa ya polisi. Tuko na ofisi ya chifu hapa. Tumalize, kwa sababu hiyo ndio kitu ambalo imemaliza watoto yetu. Mambo ya mimba ya watoto ambao hawajakuwa watu wakubwa. Hapa iko shida. Hapa iko shida. Tuko na mimba ya mapema kwa watoto wetu wasichana. Na msipotupashe habari, itakuwa shida kwetu kuwasaidia. Jambo lingine ni mambo ya usalama. Mimi najua kwamba kuna pale inaitwa Burat. Pale tunapakana na kaunti ya Isiolo. Hapo ndio huwa tunasikia kila saa kwamba kuna jangili wameonekana. Sijui kuna mlima moja, sijui inaitwa nini. Ni ngumu sana, sijui ororororo. So, wananchi tukufu, tupashe sisi habari. Mukiona hawa bandits, ama hawa korofi, ama hawa jangili, mtuambie mapema. Kwa sababu sisi tuko tayari kukabiliana na hawa. Tuko na MPR, tumewaongezea kutoka walikuwa 2, saa hii wako 5. In fact 6. Wako tu hapa police station, police post ya Mutunyi. So tushikane mikono ili tuweze kuwafukuza au majangili. Na zingine hata tuzungumze mambo ya maendeleo. Nimekuja hapa nikaona ile maji ambayo tulikuwa tunang'ang'ania siku ile, mimi naona karibu kila boma wako na shamba. Hata nimenunua nyanya, nimenunua kitunguu, na nafikiri kulikuwa na vitu zingine. Hiyo ndio kazi ambayo tunataka tufanye. Mnajua serikali inatoa ile inaitwa subsidized fertilizer. Tutumie 2,500 peke yake. Na tupande, tulishe hao watu wetu wote. Kuna wengine hawalimi shamba, lakini wanahitaji nini? Chakula. So kama wewe uko na resources, tafadhali tulime, tutosheleshe mahitaji ya watu wetu. Tuke kanya ga kunogoka banini. Tharaka University, located at the heart of mineral-rich Tharaka, near Gatunga Market in Tharaka Nithi County, provides a perfect setting for learning and interaction between students and staff from all walks of life. We offer certificate, diploma, bachelor's, master's and PhD courses in the faculties of education, humanities and social sciences, engineering and technology, business studies and many more. Our members of faculty are dedicated in offering hands-on skills to our learners in courses such as certificate in computer science, certificate in hospitality and tourism management, diploma in journalism and mass communication, diploma in information technology, bachelor's of education, bachelor's of psychology, bachelor's of actuarial science, master's in economics, master's in wildlife management, PhD in counseling psychology, PhD in information science, among other courses. For more information, reach us through 0727 016724 or 0721 839583 or send us an email on info@tharaka.ac.ke. Join our September 2024 intake and begin your journey to freedom. Tharaka University, education for freedom. For the Kachingching, I think I saw the advert on a poster. That's when I started participating in it. Like, the Kachingching is a free SMS. All you need to do is just buy a bottle of soda. We keep on trying. You never know your luck.
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Zari, nothing is certain. I don't think we'll ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu tuone utaringana pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lona? The deception. To family. Will Nina survive Lola? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Oringi nkugwate ogeni akari kuma ntereshia Tharaka ni mauritwe magwatirire kithomo na njira gutigira ciana ciao ni kuthie cukuru nikienda igwata kithomo gikiega. One kuringana na Anseta Kiriga na Nkinyagia Salesius Maringa uriani abisa wa kithomo Tharaka North na marite mamakire mucemanio na aciari cukuru ya primary ya Karethani ntereshia Tharaka North. Gereria Jerry cukuru ya Karethani primary mutongore wa nkiama TWWP Madam Anseta Kiriga na uritie Jerry gutigiri bakumenyera ana bao macukuru ti mwana gukarakenga tugo cukuru nontu kinya bwa gintu gitari kinene goteria mwana cukuru tie goteria mwana cukuru kenda ndi kugura nkari no mwanka ume PP1 eja kithia mwanka na uari mwana ri grade 3 atije kuthoma na gwono kumuteria cukuru unetha wari cukuru 2410 ntukirisha cukuru netha wari cukuru mathamara mari ma cukuru netha wari cukuru na itogwera maingi muno thingata mwana kuko na kana na thire cukuru irwaria rwarumbite kwatwa mbaru mutongeri wa mathomo nterechia Tharaka North Bwana Salesius Maringe urankuru kiugite cukuru cia ruguru atikonda kona mwana aingatitwe kana gitiraga na kwanganga thokoni wo gugutire bwa kurutha githimbeja cia mwako bukarambea mota aciari na mwalimu na kamate cukuru bukabangania mwana atithereko areo lakini itera kuria mbecha ina mwana akaumero etoka ile mbecha ubati kuingana bubigatanage bwebu oborabo ari kamate na aciari mujia kamate biate aciari bobo gure bakare mbecha ibare ane bebo lakini mwana atibati kuingatwa cukuru miaka ere 1970 mwana akira wita cukuru ntuba kurambecha kaito be ya kudharwa muchi kana atakwendea umwana akare cukuru kenda aritio gukire nyambura cia kuthungurumana kwa baraba twire kugunekana morandi oyo wa TWWP one year tutaona watoto wote wetu wote wanajua kusoma na pongezi nyinyi tunapongeza nyinyi sana sababu mlikuja mkagundua kuna uhaba wa masomo. Tungekuwa na mtoto amesukumwa mpaka darasa la 7 lakini hajui kusoma. Lakini vile umekuja sasa ndio tuko na shida. Hatujui mbele ama hatujui tunataka nini. Tukianza hata muradi ya kumbele go round tunakula pesa inaenda. Inagaragara. Kijana hata penda masomo kama baba asomi. Shule ambayo mtoto ambaye kwa familia inaosoma hata yeye anaiga kusoma. Lakini pale ambao wote ni wachungaji
hata atakuwa sasa sisi kama wanaume tufanye vikundi vyetu. Ngiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbite wa Paul Gwakabithe. Akenya ni marutite moni mao mwanya iguru ria kuria kithomo kerekerete anthini ya Kenya ni ori arimu na momanirite makarutha mugumo momoma akari ni marombete thirikari thiriwe ikithikiria arimu na mangi kuromba mutaratara wa JSS na kinyagia CBC kwithirwa ukiraithirirwa na ritho ringi ria ithaga muthiri Muriuki naranirite na Karimau. Itigere kiumia kimwe Nandi ni kenda cukuru titwa gichokwa ikuthithe kwina miarie mingi muno kuma kiarimu bakiubagita mugomone ujore nyumia thirikari kuria kuinga mwirene jerea yekira arimu nonto bonto popo itokinyete mutirejo kangangi ni kenda thuke uge bwantu kumania mathira jerea nja kuonekana gikithomo ndaromba thirikari curikire arimu ura kumbikika antu bagandamana na betite kigerio na thirikari ni curikire arimu bwega arimu bari wembesa iri batere na bau bange bakwenda witithirwa nkathi baitithirwe nontu thai yo kuwa twandamane ana beto bacoka nyuma uno undi na mwana cukuru ende mwalimu na ako megetha atikona kirako ona ri kaka ambitirango kino tikyo kuriwa abatere kuriwa nani ambitirango kibwega nani kyo tumyo kona bakire nyamite cukuru bakira ngombe za cukuru bakire mami munde cukuru bageta nyira mingawe yari to cukuru nontu tike bakuona ote mwalimu nyawe ngare njega beta na prombox bange fero nini sienta nini ingari gwetwa njitware ngira charegera cha tene na to ananderi bila mwalimu imagine ageta na ananderi athomithie MP mzima kathomithie president mzima mwalimu gogoma ngandora kora thikare thai itiarise thai menya arimu thai aciari abena wasuwasu baduria tukare avisi tware avisi arimu bagome mabeta arimu abeta itakogoma na ni thirikari ni aturukia kanya kau yambiria kwaraniria na arimu barenda aciari beta asara ana baina thina nja paumenja thaa ici bacoke bagomeka ira arimu bacoke nja no kukorore kugotumona na begwata inya mauja njireni ni nkoromba thirikari no tune kwana nya CBC ejereku ana bana arimu baba baitana baba ikuba to baitana bana to baba batere kwandikwa bategwetekero ko baitana na bate kuandikwa mau na tondu kwina minister umweru wa githomo abati kwamba ukarandiguru na rutani au na nene ya githomo makarandiguru mamenye maundu ma rutani au ni undu wa mugomo bajene bakigwa tongire babonde be thirikari ne bakurukite kiarimu baba kitumba biri kwa gitio na gutigiri bakuri wabwega kitha te mwalimu inyara isi wengwa atitheu ari kitha te mwalimu daktari ukoona Kenya angekuwa hapo na inye MPs kama si mwalimu batithia barau bari ko arimu ibadithiru ibadi aki yao ni thithike urakubati nitekona mwalimu ja muntu ibo bakwivario bonka ndiga ibo batunga acheria batunga yao yonka akibatenda arimu batunga ne urenge tuthura mai arimu bara bakachimere be ma MP beta batunga ira arimu bange cheria kenda arimu batetheka no toka kuthenya president wangwa ata akorokere ke mwalimu ate thro president da ikinya MP ore kukinya o kinya senator akorokere ta ke mwalimu na itanwa na ndakinya mwalimu no akiewe na bwiri kuona akie muchara jwawe mwalimu abwiri kwetho inyare iguru sana no tuno wikairo mwana ogutie ukwegera mamira uto mwalimu athairo aregete na mwana wa mwitana na akamera muchari nyaka no atumba witana mwana kithomo kiaire makosa yamwe igitara kibagitwo ro kithomo ni utheri indi kithomo gya Kenya ikierekia mbeca so woni maoni yakwa iburambo bekia kuangua atiri no ntu ana imbeca bakuriwa na aciari mbeca bakurea na thirikari mbeca ikurea thirikari na arimu yo atire kuwatanira bakamebura mwana akathoma no ntu mwana awatina makosa aciari gutikio makuona na ntu kuromba thirikari itegere maundu mau muno gutuike guti mwana ugatigirwo ome guti mwana ukaigirio ome wina mbeca no tina cio ciana ithome kiuga Nandi ugeja kithwa kithomo kithurikirwo kigindu kia bata bongo jombo chokana nyuma muno na untubona ni mutongirio mugongo na buri kuthwa kibutegera thirikari yetu ikarite janti kumenya kithwa bena ntu no ntu atega mongatha ici MCA ma MP bo mechara yao ni bu lakini mwalimu mchara jojo ka ndiri yako tete kuoneka alito university tiba una nyaba mabate thoma janki te thoma ja una ningo ba wije mwana university next year ndije ka thomia na ina ndu ngwita neo na ndi thirikari netegera mwalimu bwega
na icio ro thuro ngugewe twa muthure itiaguru na ndege na aracokera mweri jomwe kana binya biere nande atemenya tha kithomige kwenderea atemenya nombi lekire manani ne matwa kithomo mea kithomo nthiguru ikaga kithomo uti nthiguru ria ukairi mwarimu aria ni aciari na thirikari mwana umisho kwawe thirikari imakosa kithirikari nonto mwana uti makosa akumenya ya thirikari ya kuthete na mbeca kai na mbeca thirikari nirumirire manifesto ore atwira aria methiragia campaign maratwira skuru makamake sure guti mwana utita university na guti mwana utifado na riu ni goroba thirikari ore atwirite thai abekare ndiguru ifaciti matathi macio na ifaciti manifesto eu itegere ore ciana ibatie kwamba utethio tondu nginya kuri andu maukarita kama karivoega lakini gutikio mena kio Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirijo Kangangi. Newega nontu akona kanya kurumira nteto cietu hinkwendereka gitaga kiega mbitagwa Christine Wanjeru.